RUNMAWI TV clear to te chibevek ule vanlal chhuangi kania CHANCHINTHAR ilawai thlang u ama sain chanchin langsar zwalte LARSAP General Dr. VIJAY KUMAR SINGH CHUAN Annual Assembly Budget Session su SAWRKAR PAWISA le CHHUAK TARLANNA mai ni LOVIN MIPUITE TANA SAWRKAR HMACHHAWP le RUAHMANNA te TARLANNA ani thu asoi Chief Minister LALDUHAWMA CHUAN KUTHNATHAWKTUTEN SAWHTHING an HRALHNA tur RUAHMANNA fel tak SIAM ani to thule SAWHTHING CHINGTUTEN an THAR ANGTE abawabang LOVA an HRALVEK tur thu asoi Food Civil Supply and Consumer Affairs CHUAN ration card CHUNGCHANG MIPUITE HRIATTUR poimo ati CHHUAK tuna chanchin kimchang zokin LARSAP General Dr. VIJAY KUMAR SINGH CHUAN Annual Assembly Budget Session su SAWRKAR PAWISA le CHHUAK TARLANNA mai ni LOVIN MIPUITE TANA SAWRKAR HMACHHAWP le RUAHMANNA te TARLANNA ani thu asoi Mizoram Legislative Assembly voi kuana chutkhom voi lina le budget session ni bok chu voin khan Legislative Assembly House aizola chan ania budget session honna inkhoma hian Mizoram LARSAP General Dr. VIJAY KUMAR SINGH CHUAN House member te hena lom thu soin Legislative Assembly Annual Budget Session su SAWRKAR PAWISA le CHHUAK TARLANNA satlia mai ni lawin MIPUITE TANA SAWRKAR HMACHHAWP le RUAHMANNA te TARLANNA ani thu asoya Assembly session na kan thil soi ho le relte hian MIPUITAN masonna athlen ngei ka be se ati Mizoram Legislative Assembly in rorel na kalphung za tak von him konga sulnu du tak alo nei to chinti soin member te chu he sulnu chhanom tak hi chomnung zel turin asoma LARSAP chuan he huna hian a SAWRKAR malakna MACHHAWP le ngai poimo sang te asoibok budget session hian February ni sompakwa sangni somni panga achanga March ni somni sangni somni panga thleng a oang Chief Minister LALDUHAWMA CHUAN KUTHNATHAWKTUTEN SAWHTHING an HRALHNA tur RUAHMANNA fel tak SIAM ani to thule SAWHTHING CHINGTUTEN an THAR ANGTE abawabang LOVA an HRALVEK tur thu asoi voina ZPM Legislature Party Meeting Assembly Conference Hall aneya LALDUHAWMA CHUAN Secondary Collection Center somrukle panni achanga SAWHTHING shaltur ani thu soin arwala chowek aremlo changa ani poin arwaman tu te thule hlalo ngai chang thiam turin KUTHNATHAWKTUTE chu cha munphia shalmek ani thu soilang bokin panel buyer 10 grade A andu khop leitur an hmulo chante enjui mek ani thu asoya munphia shal theilo anomani chuan SAWRKAR in March thlachungin alevek don ti asoibok ZPM Legislature Party chutkhom hian SAWRKAR malakna sang le budget session lo tur clear hawin thlai thar shal chungchang hi an soiho ngalbok ani Food Civil Supply and Consumer Affairs CHUAN ration card CHUNGCHANG MIPUITE HRIATTUR poimo ati CHHUAK Food Civil Supply and Consumer Affairs CHUAN HRIATTUR na ti CHHUAKin Supreme Court of India CHUAN National Food Security Act noya ration la chungkwa zongzong te card engle pol chu ti chiang turin thupek a chhuati tarlangin he beneficiary ti chian na hi retailer kaltlanga ti turani a money ration lak na retailer chewa kuchung thla nem tir tur ani NFSA beneficiary chungko member zongzongin ration unlock chunzom cheu theina turin anti nge angayani ati chanchang shangawanga chungko member mundanga omtepo state dangin anti angin inko hopo angai don ti tarlangin FCSNCA department chuan damlo retailer door pan theilo te chu money ration lak na retailer a initiative tur ani anga retailer 10 an ina an kalchil mai don ani KYC ti chintan chau NFSA nwaya bu fai hi adon thei to don ti in NFSA beneficiary card engle card pol mang te chuan heshat yuna hi ngai poimo in KYC hi huntiam chunga tingei turin ashatir ani Nimintlai Khan Chief Minister LALDUHAWMA CHUAN hangilung len tlang Aizol Peak Resort Skywalk kahong Aizol Peak Resort hi Engineer H Ginzalala advisor to CM Technical te chungko enkol ni in Chief Minister LALDUHAWMA CHUAN Engineer H Ginzalala te chungko tho rim na le inpek na afaka India Rama Solar Pumping sang berlo siam to in tuna Mizorama Skywalk masaber an siam le theita chu chuan ati thu asoya rongbol tu chungkwa achanga selian pathian mal somtla kanung anni ti po achiang ani ati Pulal biak zama speaker puke sabdanga UDNPA minister le Pilal Rinpuyi tourism minister te po in thusoina hun an mangvebok Skywalk structure hi Nail India Adventure Private Limited Pune te siamani a glass panel hi tough and glass millimeter som thumacha
meter soma se meter ni point pani pali azaw ni in meter khat bial hian puitling pasari adol zova agas tina hian mi za somthum le panga arwala om theitura duan ani an en chin na chuan centerbek keji sang kwa zanga vel zet da ni in ahim tok hle ahim le himlo hi NIT Mizoram ten an endika keji za vela rit miza somnga po arwalin kalse adol zo hle don ni in an ngai en koltu te chuan arwalin mi som ni aya tamlo vel sel an kaltir thung don ni in an soi skywalk hi ni zanda riat atang khan mi puitan tlo thein an hong ngalani akalman hi mi pakhatan chengza ani Nisom pathum December sang nisom nile Palia State Transport Authority meeting chuan Mizorama two-wheeler taxi te tan rong in angtlang man ni se ti in arela two-wheeler taxi rong man tur po adwang fel ngal ani two-wheeler taxi rong tura duan hi athar register tur zong te chuan an zom hal tur ani a two-wheeler taxi register to tuna tlanmek te chuan he notification at chwa atanga tharuk chungin an lir thei rong an thlak fel man tur ani Mizoram Police le Assam Rifles Trangkop te chuan Nimin Khanzo Khothara heroin number 4 baka methamphetamine le crystal methamphetamine tam tham tak an man Assam Rifle te hian methamphetamine tablets packet ruk kg sari point pakhatarit le crystal methamphetamine kg thum point pakhatarit cheng vaibel chesom sari pakhat chuang man huwa chhut chu wangkai zo Khothar Champhai district a an mana hemika inhoya hian vanlal ruata kumsumnga le pakwa son of THAR nei khwala late chinga veng aizola chu February ni som pariat khan an mana heng until man te hi zo Khothar police te kuta an hlan nimin ve khan zo Khothara ve khian Assam Rifle le police te chuan an thudon bo zuya an chuina lama heroin number 4 tu ti shat lo thu ruk chu an man le boka heng until man te hi police department zo Khothar kuta an hlan tel ngal bok ani reek tlanga lirthei man chu ama aya ti hniam ani tudon danin ni kumachang khan reek tlanga lon tur te tana man tur motor two wheeler le four wheeler service alo om to a hetianga reek tlang lirthei manga lon thei ani hi soisel tu le chhati lo tu tam tak anom lain chhati tu po tam tak anom bok tudon danin reek tlanga lirthei service thei tur hian reek tourism development board ta reek committee tan deal na thlen thei ania tunai hian member engemoza anom to ani reek tlanga lirthei man hi two wheeler le four wheeler a cheng za velati hniam vek ani to nia thudon ani bok Vaikhan Champhai Police ten kumsang ni som nile pathum April le kumsang ni som nile pali mei thla in kara ruihlo an man khom cheng vaibel che somruk le pakhat point paruk pariat man hu chu voin chamha khan Champhai district borsa puvel remliana chuan district hospital Champhaya thil halral na hmun incinerator a halral he huna hian khwalian puvel remliana le Champhai SP Pushivendu Busan te chuan thu soin ruihlo tam tak an man na konga chataka an tho pui chin NGO sang te department le chanchin bumi te chunga lom thu an soya hun local zel tura po choi omzel turin an sombok ani Champhai police te ruihlo man voina halral tak te hi heroin kg somni le paruk point pakhat pathum panga alhut zong cheng vaibel chenga nuai somriat le pali sanga le methamphetamine kg somriat le pali point pakwa pasari alhut zong cheng vaibel che som pakhat nuai li singruk sangkhat crystal methamphetamine kg som pali point pani paruk pakhat alhut zong cheng vaibel che som li le pani nuai som sari pariat singthum ganja kg som ni le paruk point pali paruk pathum alhut zong cheng nuai khat singthum sang ni zathum som panga te an ni a ruihlo halral zong hlut zong hi cheng vaibel che somruk pakhat nuai somruk pariat singni sangriat zathum som panga man hu ani heng ruihlo halral tak te hi Champhai district police ten NDNPS ek nuaya thubuai anzia ni in avain case somsari pakwa zia lu ani ruihlo halral tur te hi enfia ani nuwa halral na hmuna khwalyanin meidep kain a halral ani Champhai district police te hian kumsang ni somni le pali chungkhan NDNPS ek noya case za somsari pani anziak luta mi zani somni le pakhat man ni in hengzinga mi somthum le pakwa chu ramdang mi anni heroin an manzat hi
kg somli pasari point pakhat bial pasari ania alut zong hi chengvai bel se som pali noi som pathum sing ni sang khat ani methamphetamine hi kg sani le paruk point pathum pakhat pani man ania alut zong hi chengvai bel se som ni paruk noi somrat pani sanga zarung man hu ani bok tin crystal methamphetamine hi kg somthum le pali point pakhat panga man ni in alut zong hi chengvai bel se za le pani noi somli le paruk singa man hu ani kumin January ni khat sang ni somni le panga achanga vo in February ni som pakwa sang ni somni le panga thleng hian champhai police chuan NDNPS Act noya case somni le pathum ziak lut to in hengri hlo tol ru kai noya hian mi somni le pakwa man anni a hengzinga mi pakwa te chu ramdang mi anni heng case zialu kai noya hian heroin man zat hi kg thum point pakwa pasari panga ania alut zong hi chengvai bel chekhat noi som pakwa singhi sanga ani methamphetamine manzat hi kg somrat le pani point bial pasari pakwa ania alut zong hi chengvai bel che som noi somruk pasari sangni zasari ania crystal methamphetamine manzat hi kg sari point pakhat ni in alut zong hi chengvai bel che somni pakhat noi somthum le pathum sing thum ani khati zong kha chanchinthar kan puan thei de chu ani e